pjesmu. Hvala ti što ti ga učiniš među nama večeras. I crkva kaže amen. Amen. Haleluja. Kako smo ovo vežbali? Haleluja. Amen. Amen. Haleluja. Amen. Naučili smo nešto. Dozvolite mi da kažem nekoliko misli u vezi naših dragih gostiju koji su ovdje. Svakako David King Band izlazi i kad David King Band izlazi to je onda carstvo. Amen. Kraljevski Davidovski. Aleluja. Dozvolite mi da izrazim izuzetnu veliku radost i zadovoljstvo i prosto ushićenje zbog večerašnjih događanja ovdje. Jer verujete, osjećate, znate da se nešto posebno događa. Jer oči vaše duhovne vide nešto posebno, neko posebno pomeranje u Srbiji. Jel to vidite? Jel vidite to? Možete reći amen? Bog sprema posebnu vojsku u Srbiji. To su vojnici, to su opremljeni i naoružani koji znaju kako sa tim oružjem da rukuju i oni neće gasiti po peti jedni drugima, a kad ovo govorim o čitavoj bivšoj Jugoslaviji, pošto imamo neke goste koje ću pozdraviti, i ti ljudi neće gasiti jedni drugima po petama, već ići u jednom savršenom bojnom redu, izvršavat će svoje poslove i zadatke i Božja vojska pobednosno napreduje i maršira. Aleluja. To je generacija koja nije ovisna o godinama. To nisu samo mladići i djevojke, već to su i starci i starice, haleluja, koji se dižu i zauzimaju svoju poziciju u Hristu. Jesi u toj vojsci? Jel vidiš na Bog čini? Jel gledaš to? Ja verujem u nadprirodno delo i Duha Svetoga u nastavku onoga što nije. Pogledajte samo okolnosti u našoj zemlji, braći i sestre. Nemojmo držati oči spuštene dole na vrh naših cipala jer su možda nešto nije u redu, s njima gledajmo na Isusa, a gledajmo na ono što dolazi. Naša zemlja se menja. Amen. Okolnosti se menjaju. Vi nećete više biti nazivani. I da budete, nije ni bitno, sektašima i nekim tamo koji su tamo neki na Martinama. Ne, mi stupamo na glavnu scenu, braći i sestre. I znate što Bog čini? Bog ruši zidine i pregrade raznih denominacija i nastaje zajedništvo Hristo Isusa. Bog ruši to. To ne može srušiti čovjek. Znate sve što je čovjek počeo i započeo je pomalo i iskvario. Ali ono što Duh Sveti započne, to ne može biti iskvareno. Crkva je nastala od gore, od ozgo, ne od čovjeka. I zato crkvu neće zaustaviti ni vrata pakla. Sve što čovjek započne ima vreme i rok trajanja. Ali ono što Duh Sveti započne, ono što Bog započne, nema ni vijek, ni rok trajanja, niti iko može iskvariti, a Bog to čini na ovim prostorima. Braći i sestre, dosta smo slušali o divnim stvarima u Švedskoj, u Americi, u Kanadi, u Engleskoj. Sad